Татарстан Cumhuriyeti Yarışallı Beyram Tatar Estrada Ansambli sizge hayırlı kişiler tilep qala. Siz yaratkan jırçıgız Haniye Ferhi Biktahirovanın şuşu günlerdegine çıkkan Birge bulğuz dep atalgan audio kasetlerin payıdan satıp alalasız. Hürmetli tamaşaçılar, bugünkü konsertine Neftikams şehrinden Master Studiyası video tasmaga düşüre. Şit kişilerge bizning bugünkü konsertine video tasmaga düşürü qatgı tıyıla. Köngülli yol sizge. Yazmışıma rahmetim zor menim. Ayırmay halkımdan jırımdan. Yaڭadan tuğanday köklerge umtulam. Bar qanat eňimde min tuyam. Yazmışıma rahmetim zor menim. İgilete, işlete rahmet. Birinçiden jırmыңlarım üçün. İkinçiden anan rahmet. Şoňa görä men gurur hem qıyuu gamel qılam qiblaga qarap. Halkım anlar meni, öz tilimde jırlayım, söyleyim, süyem min qabat. Muhabbet deyip eytүү bilen Яңа жыр күтәсез жырчыдан. Мөхәббәт ул телдән төшми торган иң борынгы моңлы жыр сыман. Хой мөхәббәт, патшаныкы, кулны,
патша иткән мөхәббәт. Олыны кеше, кешене олы иткән мөхәббәт. Очраштык та уйнап кына, гашыйк булдым җырлап сиңа. Көтәм хәзер күрешүне, минутлар санап кына. Бәхетем син минем, җаным тәнем, әманәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Бәхетем син минем, җаным тәнем, әманәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Уйлыйм сине иртә ишен, татыланам, җылыйм көләм. Бәхетле буласым килә, бик синең белән. Бәхетем син минем, җаным тәнем, әманәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Тормыш юллары катлаулы, тулы икәлтәле. Синдә мине яратам, яратам дип әйтәле. Бәхетем син минем, җаным тәнем, әманәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Бәхетем син минем, җаным тәнем, әманәтем. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Дулкынланам, утта янам, яратам, бихәллисин. Яратам, бихәллисин. Яратам. Яратам. Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Җыр сөюче якын дусларым, туганнарым. Сез бәхетле минем дигән җырымны тыңладыгыз. Әйе, гомеремнең кыл уртасында, тормышымның иң бәхетле, иң шатлыклы минутларын бүген сезнең белән уртаклашырга дип килдем, дусларым. Җырларым, җан пәрәләрем, газапларым, яраларым, януларым, көюләрем, шаша сөюләрем. Җырларымда бар булмышым, җырларымда һәр сулышым, хәсрәтем дә җырларымда, нәфрәтем дә җырларымда, кирәгем дә, терәгем дә, йөрәгем дә
жырларымда. Kaldırmayırlar sultanında, yüreğine suyu edip sal. Suyup oturmuş yazına, in matur in güzel saf gülüm. Min senin şatlığın bəxtin, özü yarımı seninle. Suyup oturmuş yazına, in matur in güzel saf gülüm. Min senin şatlığın bəxtin, özü yarımı seninle. Yazmışımı sana bağışladım. Ömür yazım bulursan sığlama. Uzun bulak, uzun gene bulak. Mina başka bulak saylama. Kıyılarda buldum, Cidetin ortalarında izlep çıkarday buldum. Sandığa bılbılım, zarıktırdım, göz nurum yalnızlıktannadır. Bulay mumu sulanım, sandığa bılbılım, zarıktırdım, göz nurum yalnızlıktannadır. Bulay mumu sulanım. Bitreş yağı kışağında erip yuvalam.
Göz toqmaklarga basıp yürüm, senin izlerini saklagan. Üzbeklerini zaten bit, sağınam seni bidret. Aktıyıktır aytıp uyan, senden yırakla gülgeç. Üzbeklerini zaten bit, sağınam seni bidret. Aktıyıktır aytıp uyan, senden yırakla gülgeç. Sağınam seni bidret, senden yırakla gülgeç. Татарстанның ат казанган артисткасы Хания Фәрхи Биктахирова. Рахмет. Бик зур рахмет сезгә, дуслар. Әйе, сез минем менә 8 ел татар эстрадасында эшләгән дәвремдәге берничә популяр җырларымның тизмәләрен ишеттегез. Әйе, булар минем үткәннәрем. Ә менә хәзер, шушы минутта сезнең алдыгызда мин үземнең киләчәгем белән басып торам, дусларым. Халкыбызның иң яшь коллективы Йортчалы татар эстрада бәйрәм ансамбле. Каршы ал, тамашачым. Безнең авыл әйләнәсе җиде ярым тыксырык, безнең авыл әйләнәсе җиде ярым тыксырык. Сөйләсәм күзләрем бетмә тоякларыңа утырып, сөйләсәм күзләрем бетмә тоякларыңа утырып. Алларын алыйм әле, гөлләрен алыйм әле, үзе килмәс бик сагындым, янына барыйм әле. Алларын алыйм әле, гөлләрен алыйм әле, үзе килмәс бик сагындым, янына барыйм әле. Нәкилә автомобиль тиягеннәр пыяла, нәкилә автомобиль тиягеннәр пыяла. Кычыклашканда югары синең ярым уяла, кычыклашканда югары синең ярым уяла. Алларын алыйм әле, гөлләрен алыйм әле, үзе килмәс бик сагындым, янына барыйм әле. Алларын алыйм әле, гөлләрен алыйм әле, үзе килмәс бик сагындым, янына барыйм әле. Şəşim sivlə, sivilsin taramıymın. Şəşim sivlə, sivilsin taramıymın. Geçtiğinden cüretim var, yaşlarına taramıymın. Geçtiğinden cüretim var, yaşlarına taramıymın. Onların alayım əli, güllərin alayım əli, yüzü kilməz bir sağındım, yanına varayım əli. Onların alayım əli, güllərin alayım əli, yüzü kilməz bir sağındım, yanına varayım əli. Nəkillə avtomobil tiyəgənlər Порошок! Nəkillə avtomobil tiyəgənlər Paraşok Toңatqanca oturanlar bir-birisində qaraşıb Toңatqanca oturanlar bir-birisində qaraşıb Onların alayım əli, güllərin alayım əli Müzə kilməz bir sağındım, yanına varayım əli Onların alayım əli, güllərin alayım əli Müzə kilməz bir sağındım, yanına varayım əli Туғайда сайрый турғай, туғайлары туғайда сайрый турғай. Сүйген жігіті даярдан шуңа ұяла бұғай, сүйген жігіті даярдан шуңа ұяла бұғай. Алларын алайым әлі, гүлләрін алайым әлі, үзе келмес бик сағындым, янына барайым әлі. Алларын алайым әлі, гүлләрін алайым әлі, үзе келмес бик сағындым, янына барайым әлі. Янына барайым әлі, янына барайым әлі. Ярышчалы татар эстрада бәйрәм ансамбле. Бик зур рәхмәт.
Яза өзігізге рахмет, бәхетлі болыңыз. Бек зор рахмет, амин, изгі тілеклеріңізге. Рахмет сізге, достар. Hürmetli tomoshachilar, шығышыбыздың башындан оқшылай, алқышларға, гүл шешеклерге, жылы қарышларға көміп бізні қаршы алғаныңыз үшін. Hürmetli tomoshachilar, міне, әйе, ең бәхетлі минутларымны сіздің білән ортақлашырға келдім дедім. Шушы сәхнәдә соңғы тапқыр шығыш ясауыбызға енді 3 ел. Ол менің соңғы гастролләрім еді. Қазан Бәйрәм ансамблі группасы белән. Һәм мин шуннан соң 2 ел ярым зор сәхнәдән айырылып торырга туры килде. Инде менә кабаттан әйтеп үтүемчә, шушы яшь группа ансамблебез белән бары ярты гына ел әле безнең бергәләшеп эшли башлавыбызга ярчалы җегетләр белән кабат бәхетле минутларымны, иҗат җимешләремне сезнең белән уртаклашырга килдем. Менә күреп торам. Biz генә түгел, сез дә безне сагынгансыз. Тулы зал белән каршы алдыгыз. Алкышлар белән әйтеп үтүемчә, җылы карашлар белән. Һәм әлбәттә инде карашларның сынаулылары да бар бүген. Һәм һич тә гаҗәп түгел. Чөнки сынаулы, сораулы карашлар ул Хания нинди булып килде икән, ниндирәк җегетләр икән дип әлбәттә сез кызыксынып утырасыз. Мин шуны әйтәсем килә, дуслар. Әлбәттә, сынауның иң зурысын без Ярчалы шәһәрендә уздык. 20 ноябрь көнне. Узган елның 20 ноябрь көндә. Беренчедән, безне Ярчалы бәйрәм ансамбле буларак шәһәр кабул итсә, икенчедән килен буларак сынадылар. Инде менә шушы сынаулардан исән-сау калып, бүген сезнең алдыгызда без басып торабыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген дә сынагыз. Тик мине түгел. Чөнки мин инде һаман шул Хания. Мәскәү бәйрәм ансамбле солисткасы буларак та шушы сәхнәдә мин җырладым сезнең алдыгызда. Инде Казан бәйрәм ансамбле җитәкчесе һәм солисткасы буларак бүген инде Ярчалыдан, әмма мин һаман шул Хания, сезнең якташыгыз, Башкортстанның Тәтешле районында туып үскән, сезгә җыр моң бүләк итәргә килгән бер кыз баламын. Бүген сез кияүне сынагыз. Нәрсә? Кайсысы? Сез ничек уйлыйсыз, кайсысы соң? Туктагыз әле, сез мине тыңларга килдегезме, кияү карарга килдегезме? Икесе дә бар. Хөрмәтле тамашачылар, сынау дигәннән, менә шул кияү кая дигәннән, мин Стәрлетамакка килмәгән арада, 3 ел без аерылып торган арада, ниндирәк хәбәрләр килеп җитте сезнең якларга минем турыда? Әни булган? Әйе, дуслар, 2 кыз анасы мин хәзер. Аллага шөкер, шуның белән бик горурланам. Тагын Хөрмәтле тамашачылар, әйе, минем сөйләр сүзләрем, хәбәрләрем дә сезгә бик күп. Сагыну хисләремне, әйтергә теләгән сүзләремне мин бүген җырларыма салып сезгә ирештерергә тырышырмын. Хәзер сезнең өчен алып килгән җырларыбызның берсе башкорт композиторы Фәрит Идрисов музыкасы «Үр җаным Миләүшәләр».
сүзләрем бар. Аюлыкларгын ашамалы. Язмышыма рәхмәт әйтер идем. Суытмаса безнең араны. Минем кара чәчләремә үр җаным Миләүшәләр, үрем төсле бигрәк килешәләр. Минем сиңа әйтер сүзләрем бар. Оғымда балкый мәлихән. Оҗмахлардан йөгереп кайтыр идем. Хыялымда минем калҗам. Минем кара чәчләремә үр җаным Миләүшәләр, үзем төсле бигрәк килешәләр. Минем кара чәчләремә үр җаным Миләүшәләр, үзем төсле бигрәк килешәләр. Үр җаным Миләүшәләр, бигрәк килешәләр. Бик рәхмәт. Рәхмәт. Башкортстан белән тынабыз. Яратам, Хәликем. Рәхмәт. Кечкенә кызыгызга кечкенә бүләк. Зур рәхмәт матур итеп җырлавыгызга, бәләкәй кызыгызга. Нәкъ минем кызыма охшаган чыннан да зәңгәр күзле. Рәхмәт сезгә бик зур. Сагыну хисләрен тагын да арттырдыгыз, дуслар. Яшьтә 5 айлык кына шулай. Хөрмәтле тамашачылар, әйе менә бүген дә нәкъ һәр вакыттагыча тамашачының төрлесе бар. Менә чәчләренә аппак бантларын куеп, нәни кызчыгыбыз килгән безнең тамашачыбыз җырларыбызны тыңларга. Чәчләренә чал кергән олы яшьтәге агаларыбыз, яулыкларын җәеп бәйләгән газиз әнкиләребез. Хәзер җырланачак җырыбызны хөрмәтле тамашачылар шушы залда утыручы әниләргә багышлыйбыз. Менә искә төшереп үтик әле. Без һәрберебез белә торган, элек-электән җырлап үскән шундый җыр юллары бар. Без үскәндә үскән идек, тал тамырлары кебек, үсеп җиткәч таралыштык, кош балалары кебек. Бу нәкъ шулай. Безнең газиз әнкиләребез төн йокыларын калдырып, безне тәрбияләп багып үстерәләр дә. Инде без һәрберебез балык булгач, үзебезнең тормышыбыз, язмышыбыз белән илебезнең төрле төбәкләренә барып урынлашып, шунда гомер итәбез. Инде улыгайган көннәрендә безнең әнкиләребез ялдан ялга, бәйрәмнән бәйрәмгә, елга бер тапкыр гына булса да, сабан туйнан сабан туена кайтсалар иде, балаларыбыз дип ялгызлыкта көтеп, зарыгып үстерәләр, үткәрәләр.
Biz de 6 bala üstü gailede. Amına bugünkü günni min bilem, әнем мені күтә, сагына. Бу җырыбыз шул турыда. Газиз әнтиләребез, ерактагы балаларыгызның сәламе булып яңгыраса иде бу җырым. Ризван Хакимов музыкасы, Марат Кабиров сүзе ялгыз балан. Alanдағы ялғыз балам әнкейімді еске düşürdü. Anında bit yazmışları, WhatsApp'ları, sağışları, aşırışı balam şikeri. Anında bit yazmışları, WhatsApp'ları, sağışları, aşırışı balam şikeri. Köyümni көрген сыман баланларға қарап тұрам, кешіріңіз мені баланлар. Көріп қайғам мен ғазаплар, үстіргендер бізді алар. Қазір инде ялғыз қалғандар. Көз яшьләрен сүртә-сүртә, безне сагынып көтә-көтә, яшәүләре җиңел дисеңме? Гомер буе көткәннән кем кичер, әгәр кичерелсәң, үзем дә балам шикелле. Ömür boyu kötgelen kem, kişir eğer kişirelsen, yüzümde balam şekilli. Mutlu aşık göz yaşları, güye balam delgeçleri, kirpigimde tuğup bağlanlar. Әнкәйімні көрген zaman балаларға қарап тұрам, аңлыйм екен мені балалар. Әнкәйімні көрген zaman балаларға қарап тұрам, аңлыйм екен мені балалар. Аңлағызчы мені балалар. Рахмат сиңа достым, бик зор. Рахмат. Рахмат сезгә, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар. Менә шундай моңсу җырдан соң инде әйтеп үтүемчә, тамашачының бүген төрлесе бар һәм бигрәк тә җегетләр күп күренә. Хәзер җырланасы җырымны шушы залда утыручы, гомумән, залда гына түгел, Стәрлетамак шәһәренең иң мут ирләренә багышлап җырлыйбыз. Алдама дип атала бу җырыбыз. Гөлләр бүләк иттең, кабатла, яратам дип әйттең, кабатла, бер суырып үптең, кабатла,
Bugün bir soluğunu gözlep ötdüm. Qabatlıysa bulma, qabattan. Aldama meni, aldama, aldap yuvanış tapma. Yüreğine otlar yakmaş, başkalarını yaratma. Aldama, ey aldama, yüreğinde ot yanar. Müebbet ol, oyuncak tugel, anın bilen şayarma. Aldama, ey aldama, yüreğimde ot yanar. Müebbet ol, oyuncak tugel, anın bilen şayarma. Elimnin eserlerin, süydüm min kişlerin. İzlesen de tapalmasın benim gibi işlerini. Aldama, Ey aldama, yüreğimde ot yanar. Müebbet ol, oyuncak tugel, anın bilen şayarma. Üzülgen cep yalgan satta, anam düğünü bala. Yandan uymak çıkarsan, gözlerden yaşlar damma. Aldama, ey aldama, yüreğimde ot yanar. Müebbet ol, uyanacak tugel, anın bilen şayarma. Aldama, ey aldama, yüreğimde ot yanar. Müebbet ol, uyanacak tugel, anın bilen şayarma. Müebbet ol, uyanacak tugel, anın bilen şayarma. Aldama sin aldama, aldama sin aldama. Менә, хөрмәтле тамашачылар, сез азда гына дөнья мәшәкатьләрегезне оныткансыздар. Кайберәүләрегез балаларыгызны күршеләренә калдырып, бер-ике генә сәгатькә булса да дип, Ханияне карарга һәм мине күрергә дип килгәнсез. Рәхмәт дуслар. Менә инде без барыбыз да концертта җырчыларны тыңлыйбыз, биючеләрне карыйбыз. Ну, шулай да дуслар, без барыбыз да концерт вакытында конференция сөйләгәнне һәм дә көлке булганны яратабыз, шулай бит. Менә мин дә үзебез иншаллада вакытлар булганда концертларга йөрергә яратам. Әгәр дә концертта көлке булмый икән, әйтмәйдем. Хакы чыкмады дигәндә кайтам да китәм. Шуның өчен, хөрмәтле тамашачылар, без бүген килгән артистлар барыбыз да үзебезнең кулыбыздан килгән чаклы 25-20 меңнәр чыкканчы сезне елмаярга, көләргә һәм күңел ачарга чакырабыз. Әгәр дә дуслар, сез бүген безнең концертта 1 сәгать яки сәгать ярым җыр мең тыңлап, елмаеп, эшләрегез катканчы, киткәнче көлеп утырсагыз, һәммәгез дә тәнегезгә берәр кадак май җыеп кайтып китә дигәнсез. Әйе, кайберләрегез көлер 1 килограмм, кайберләрегез көлер 1 центнер, ләкин күп көләбез дип, авызыгыз ярылып калудан сак булыгыз. Кайберләрегез бер дә көлмәс. Андыйларга үпкәбез юк. Көлә белмисең икән, ыржаеп утырма ди халык мәкале. Йөрәгендә җаны булган, уен күкне дә аңламаган, уен күкне дә тискәрегә борып утыручылар юкмы сезнең арагызда? Килеп чыкса, аларны да чакырабыз үзебезнең көлке һәм җыр мәҗлесебезгә. Менә, хөрмәтле дуслар, мин үзем авыл малае буларак, менә миңа еш кына авылга кайтырга туры килә. Менә безнең күршедә бик Тәмуд Самигулла дигән баба яши. Бу бер көнне мине күреп алды да: "Hey, Тәмуд, 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 Т
ирекеніп қайтқан екен. Келелі, кел. Сені көргәш бір қызық қына шиғырым істе келіп ішті дей. Әгер бірер қойда гастрольда үйренейте қалсаң, бірер жерде оқып ешіттерісін деп меңа өзінің шиғырларын беріп жіберді. Бір-екісін сөйлеп кетті бұл. Шешлерім де бек оғарды, құйылырға ғана тұр. Аяқларым да қуартайды, талырға ғана тұр. Қатырым да нашарайды, қуалырға ғана тұр. Көзлерінен көз ешлері тамырға ғана тұр. Ауыз ғана қуартаймады, салырға ғана тұр дей. Міне шылай күннерден бір күні шыл Самиғұлы қарт ертен ұйқысынан ұянып кеткен дәді мұның дәрті қабанып кеткен дей. Һәм шулайда бұл тезгіне түбәніште яшәүші Гүлниса қаршықның хәлін біліп қайтмақшы болған дей. Киінген, ясанған Самиғұлы абзаң урам қапқасын шыққан вақытта мұңа күршідегіне яшәүші келіні ұшыраған екен. Хей, биятам, сен мұсың бұл? Танымай тұрам, қоя кеттің бұла ертен ертік, киініп ясанып ғымырда болмағанына деген. Келген Самиғұлы абзаң. Қышқытларға шығыра бітті келен, қышытқанға барым, қышытқанға. Келені даптырап қалмаған. Қышытқанғадыр шу, биятам қышытқанғадыр, көрініп тұра. Қышытмаса ертен ертік шығып кетмәс едің деп еткенді. Бұл сөзге Самиғұлы абзаның бек ташы шыққан екен, келінінен бек тағарыланған дей. Шулай күннерден бір күні Самиғұлы қарт шерлап кеткен де келіні сыры екен. Биятам, алтын қайым, өлімтікке деген 100 000 ақшаңны қоя яшырдың деп сұраған. Самиғұлы қарт ятқан жерінен 2 гына бармағын көтәрі екен дәді. Түшірі жібәрі екен. 2 гына бармағын көтәрі екен дәді. Түшірі жібәрі екен. Бір отынан өтмеген Самиғұлы қарт тіріліп шыққан екен. Келіне сұрайды. Биятам, алтын қайым, өлімтікке деген 100 000 ақшаңны қоя яшырдың деп сұрағаш 2 гына бармағына көрсеттің. Ол нәрсе 100 000 түгіл 200 000 деп сұраған дей. Юк, келінкейім, ол вақытта 2 бармағымны көтәріп, 3-сін тығып, көкеш көрсетірге хәлім жетпеді деп еткенді. Әмін ашылай күннерден бір күні. 3 яшық Марсель, абысы 4 яшық Илдар білән сөйлесіп отыра екен. Інісі абысына мұндай сұрау берген. Абый, қара әлі, ана о шібіндерінің қойсысы ата шібінде, қойсысы ана шібін білмейсің ме? Абысы дарап қалмаған. Келені інікей мұндарақ. Ана көресің ме? Кухнядағы шібіндеріні. Олары барсы да ана шібінер. Ана көресің ме телевизор башындағы, диван башындағы шібіндеріні. Олары барсы да ата шібінер деп еткенді. Жыр білән біз тирбәтәбіз бәбиләрні. Жыр білән біз юатабыз әниләрні. Жыр білән біз қаршылыйбыз, ұзатабыз. Жыр білән біз мәхәббәтні аңлатабыз. Жырлыйбыз біз, қайғырсақ та, шатлансақ та. Жырлар юлдаш бола бізге ауыр шақта. Жыр өлімсіз, жырны күмі мүмкін түгіл. Біз бай бүгін. Жыр білән бай біздің күңіл. Құрметті достарыбыз, қазір сәхнабыз түріне ярышалы Бәйрәм татар эстрада ансамблі жігітлері. Һәм дә эстрадабыздың яз жыршысы, ансамбліміздің солисті Дәниф Шарафетдинов шыға.
көңіліме мұңлар толғанға келдім әлі келдім сағынып сіз достарым көбәу болғаныма жырлы достар жырлық жыр биту ескі хисләргенә уята ұныттыра тұрмыш мәшәқатын байымсызларны да уйлата жырлы достар жырлық жыр биту ескі хисләргенә уята ұныттыра тұрмыш мәшәқатын байымсызларны да уйлата Жырларымда менім сағану Ғазиден кәм туған яғамына Достарымны туған нарамына Ойнап өскен туғайларымына Жырлық достар жырлық жыр биту Ескі хисләргенә уята Ұныттыра тұрмыш мәшәқатын Байымсызларны да уйлата Ауыр заманда ескі хисләр бейбасы қалғанда жырлық достар жырлық біргәләп көңілләргә мұңлар толғанында жырлық достар жырлық жыр биту ескі хисләргенә уята ұныттыра тұрмыш мәшәқатын байымсызларны да уйлата жырлық достар жырлық жыр биту Ескі хисләргенә уята Ұныттыра тұрмыш мәшәқатын Байымсызларны да уйлата Жырлық достар жырлық жыр биту Ескі хисләргенә уята Ұныттыра тұрмыш мәшәқатын Байымсызларны да уйлата Жырлық достар жырлық жыр биту Ескі хисләргенә уята Ұныттыра тұрмыш мәшәқатын Байымсызларны да уйлата Ұныттыра тұрмыш мәшәқатын Байымсызларны да уйлата Байымсызларны да уйлата Байымсызларны да уйлата Бик зур рәхмәт, хәерле кич хөрмәтле тамашачылар. Сез әле генә ансамблебезнең музыкаль җитәкчесе, композитор Илгиз Закировның Нәкиб Галим сүзләренә иҗат иткән «Өр-яңа җырлык дуслар» дигән җырын тыңлап киттегез. Сезгә тагын шулай аңа җыр тәкъдим итәбез. Үзебезнең Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат итүче авторларның җыры. Әхтәм Миңлебаев музыкасы, Мирхади Разов сүзләре, Ак шарлагым. Жырлыйларымы, ялыйларымы, ак шарлакларым үстүндө. Сагышлардан, сагынудан, саргая барам күндө. Син йыракта ярым, җитез ак шарлагым, сөю күкләрендә очар бызыма тагын, очар бызыма тагын. Син йыракта ярым, җитез ак шарлагым, сөю күкләрендә очар бызыма тагын, очар бызыма тагын.
көңілін сылауиды сүнді құшқан ақ шарлаққа сәлемімді илтиді сен ярақта ярам жетіп ақ шарлағым сүю көклерінде ұшар басыма тағым ұшар басыма тағым ақ шарлақлар уянайсында ярларға толған қала шаудар сүйініштен көзлерден яшьлер тамар сен янымда ярам жетіп ақ шарлағым сүю көклерінде ұшар басыма тағым ұшар басыма тағым сен янымда ярам жетіп ақ шарлағым сүю көклерінде қанатыңны қағым қанатыңны қағым сүю көклерінде қанатыңны қағым қанатыңны қағым қанатыңны қағым қанатыңны қағым Бек зор рахмат, құрметті тамашашылар. Қазір енді сізге таныш болған жырыбызны ишеттіребіз. Виталий Агабов музыкасы, Мирхади Ралов сөздері, Сарыман алмағашлары. Майылары жетсе туған яққа тарта сағыштар тамын Ярсу языларым сағынып сарманыма қайтаман Аппақ той күлімігін кейсе сарман олыма ғашылары Сүйі жыраны жырлапын туйымын дәртлі санын ғашылары Аппақ той күлімігін кейсе сарман олыма ғашылары Сүйі жыраны жырлапын туйымын дәртлі санын ғашылары Nazılap isken jillerinde sağışlarını baratan Alım ağaçlar sırdaşlarımı şuna göre yaratan Appak duygulemek ise sarılman alım ağaçları Suyu cıranı cırlapın duyumun dertli sanın ağaçları
Aylar jitse tuğan yakka tarta sağış tartamın Sarmalımda min özümde güller bula batarman Appak kuy kulemek diyse sarmalım ağaçlara Suyu cıranı cırlap duyamay dertli sanı duaşlara Appak kuy kulemek diyse sarmalım ağaçlara Suyu cıranı cırlap duyamay dertli sanı duaşlara Jaralap uyamay dertli sanı duaşlara Appak kuy kulemek diyse sarman alım ağaçlara Suyu cıranı jaralap uyamay dertli sanı duaşlara Suyu cıranı jaralap uyamay dertli sanı duaşlara Dertli sanı duaşlara Dertli sanduğaşları Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi sizga kompozitor Ilgiz Zakirov bilan shoir Robert Mingnullin o'z tug'an yerlaridan chetda yashab yotuvchilarga sog'inib qayta olmisha yashab yotuvchilarga bag'ishlab yozilgan jurlarini taqdim etamiz. Jurning ismi Chetlarga ketasiz, negolay ketasiz. Uzaklarını niga üzəsiz Siz qaysı illerde Siz qaysı jirlerde Sağanamay şanı işik düzəsiz Anahtarmaz kişiden düşərə Aytarsız barabir Aşk bulamazsa eğer canımız Aytarsız elbir Aytarsız barabir Aşk bulamazsa eğer canımız Aytmaysaz nikbirde Şit jirlerden bıdır ikkenler Gittigiz yaşlısız Nişikler yaşısız Nigizlerin taşlap gitkenler Anahtarmaz kişiden düşere
qaytarasız, әлі бір қайтарасыз барыбір. Аш болмаса әгер жаныңыз, аш болмаса әгер жаныңыз. Dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimi. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimi. Ağilinin kubberilendirsin gene utkende. Ağilinin kubberilendirsin gene utkende. Kumillerim bular әлі бір савара бүткенде. Kumillerim bular әлі бір савара бүткенде. Ağilini kim diller, anı dingiz dinmiler. Ağilini kim dillerle, anı dingiz dinmiler. Süygenin balası demiler, süymegeniga dimliler. Süygenin balası demiler, süymegeniga dimliler. Әтәштә дә кикерик, тавықта да кикерик. Биюшіге сүз әйтмәгіз, өзі төшті сикеріп. Сәхнәбез түрінде Риф Кизикеев. Rif Kinzikeyev һәм Бәйрәм ансамбле җегетләре. Rif Kinzikeyev. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Чираттагы җырыбыз газиз әнкәйләребезгә багышлап иҗат ителгән җыр. Шулай ук бер яңа җыр. Җырның көен Илгиз Закиров иҗат итте. Сүзләрен Марсель Неймазетдинов. Әнкәйнең ак шәле бар иде. Mamıktan elkemişel beyleğen Şilter ditip şitlerin Eytirsinler şulay beyleğen
düşlerime gireyim nerine mamık şelin salgan halinde Yaşaktan akbak şelim eylegen Tüngilgeye bakısab bulganıga Sandığından işilter şelin alam Sağınğanıda Sandığından işleter şelin alam Sağınğanıda Tümelem tuğanda Sağınğanıda Tümelem tuğanda Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi sizga o'zimizning eng yoratib boshqara turgan jirimizni bo'lak etamiz. Bu jirni sizning yoqdoshingiz Ufoda yashovchi kompozitor Lenar Valiyev ijod etdi. Balkim ular yoshdagilar bu jirni hali xatirlaysizlardir. Jirni Xaniya payratdi bizga. Uylanasi kelmagan yigitlar jiri o'zing uylandir ankay. İşlerini barıla sen gene mağala sarıla Gün değirden kulağımda şınlayan geminin zara Üzülledim tabalamadım Gözlerini bağalamadım Verin diyen şiberlerini Aşıkkan aşka pişken Bir aşık miminenigey Üzüledim tabalamadım Gözlerini bağalamadım Verin diyen şiberlerinin Aşıkkan aşka pişken Bir aşık miminenigey Bulgaç bulsun kolunun Kuziga qarna bıttırgana Balığa kongan son Bulgaçtay gün sayır ettirgana İzledim tabalamadım Gözlerini bağalamadım Bir diyen şiberlerinin Son bir tübü sarı aldan Bir aşık miminenigey Bilenirge yüreğimde barısı da bilgenlerdi Sayılanan sazıga batkan yaş kızlar gülerlerdi Ezirledim tabalamadım Gözlerini bağalamadım Bir diyen şiberlerinin Ne bulsa da bular indi Gözünüyle derlenigey Ezirledim tabalamadım Gözlerini bağalamadım
bir digen şiberlerden ey ni bulsa da bular indi uzun eylendiren kay ni bulsa da bular indi uzun eylendiren kay uzun eylendiren kay uzun eylendiren kay Danif Şerafettinov. Danif Şerafettinov. Rahmat bek zo'r. Danif Şerafettinov. Bek zo'r rahmat. Kışka kele жетtim qarayla. Barıгыз barba bir-iki güne sözünü aytanda keteme. Xaniyani ko'rga deb kelganim. Qaratыңdan kontroller kiritmagan bola meni. Allah, qarab bo'lgan ekan. Jan Kisakay men konsertni boşa qaragandan gina istar tamaqning davarisi ishilib tushmas. Qarab bo'lgan. Istar tamaq bozoruna kelganim. Ayberlar uçsuz ekan bet bunda. Bazarda yurganda Xaniyaning konserti bo'ladi degan eshitgach do'rak shava-shava keldim. Chunki Jan Kisakaydan bizning Xaniyaning bit hozir konsertini inshaallohda qarab bilmaydi. Yo'q, bilet yo'q, shurtda yo'q. Yurishing o'randa bilet sirab. Qaratыңda kontrol kiritmagan bola. Allah, qarab bilgan ekan. Astangına bir kalgotga turtunda kirib ketdim. Baş ishlaydi, ha? Maskovniki Qozonniki degan bolalar. Farqi qoidada farqi endi u. Nakanista shalloq kelib to'plandi, Allohga shukr. Bir qayjilari yo'q. Hamanda jengagizni tanimay turasizmi, ney? Sakina endi mening ismim Sakina. G'umr bo'yi Kamaz zavodlarida ishlab, pensiyaga chiqdim, Allohga shukr. Necha yashdaysizmi? Jan Kisakayim. Xotin qizdan yoshtirlarmini? Uskur 60 to'la berib o'tirmasalar. Shuni aytaman do'stlarim. G'umrni kishi siylamadim. Kishi shaynamadim. G'aybat chashi bermadim. Siylagantiga ko'rishib patizdagi marfuga shaynay bersin. Marfuga aytamali. Kishi siylaratkelari bormi semaning, ha? O'zining 23 yoshli qizim bilsin. Kiyib, qurib, kuyovga shig'almish yatginlar yotadi. Allohga shukr, 23 yoshlik vaqtimda 6 yerga borib qaytdim. Bardim da qaytdim. Ey rahat ekan borib qaytuvlari. Dunjasini ko'rib jiraysan. Do'stlarim, pensiyaga chiqdim deyman. Pensiyalarni vaqtida bermaylar endi. Eli ko'pdan tug'ilgan erimni, bir o'g'limni yo'qotdim. Bu fetga kirib chiqdim hali bugun. Narsagina yo'q endi bu fet degan narsalarida. Shular kelib chiq qiz bilan
Kapma karşı karışıp tırdık da kızım men aytam. Anamdan bir 200 gram gına iris kemfitten ulşalı men aytam. Qarap turam, bir 15 gram kaldı da endi. Ele endəşmədim endi. Mına 10 min akşa verdim. Bu mena 96 mingda 300'ımızda aşağı qaytardı. 100 min dep bilgan. Kire vermedin, nek bereyim. Kibislerin alda bulma degen bulalar. Başыңызda sen içi aldап bala ekan ele ol. Kişe şulay yaşlaşa жемиш кибетine kirgan edim. 2 kebiste aldım. Bir joylari 94 mingda aşağı qaytardı. Kişe tola akşa hazır, qaya barga dep turam. Uyga qaytasi kelmey. Uyga qaytasi kelmey. Hamman şul bir kelin endi menim. Hamman şul bir haşarat. Ürek. Şangı tayağı indi. Qunmagaçta qunmay ekan endi it. O'zi kuni bo'yi aşıy. Menden de ko'p aşıy. Sen kelin men aytam. Narsaga shul qadarli aşıysың it qunmaganga. Bulayda produktlar qiymat betmey aytam. Ko'rsataydi bu kelin ko'rsata. Shirayına qarasag'iz ekan. Bir tusi yo'q, jamsiz. Urman şuralisi. G'ulat etgan bola. Qaynanasından uzab. Şuna qaragan mujiklarni aytayım endi. Bitganminde shunda junniroq xotin qizlar shul urakka qaramasalar. Mana do'stlarim, men sizning istari tamaqni bilmayman endi. Mana bizning Shallidan hozir Moskvaga kommersantlar avtobusda jiraymiz. Menim kelinda shunda bir 2 taqva o'tirib bardi Lojniki bozorina. Kurshi qildi hakimi dal deb tashqa deb o'zi bilan. Ve Moskvaning shug'ullari bo'lgan. Banditlar avtobusni to'xtatganlarda o'rmon ichine olib kirib ketganlar. 40 xotin qizni tizib bostirganlar. Menim kelin 40-chi bo'lib bosib turgan. Ey aneydi, ol hakimning onda ko'rganlari edi, kelin ayta. So'ng bejan kisakilarim, banditlar bit qildi hakimdan 40 xotin qizni shishindirga qo'shganlar. Qildi hakim 39 xotin qizni shishindirgan. Shirat kelinga jetgan. Qildi hakim kelinni shishindirib bo'lgan. So'ng bit hakimning ko'zlari turayğandı. Ko'zlari turayğandı kelinning qiyofatini ko'rib bilan. Ko'zlari turayğanda bit. Tilsiz qolgandi hakim. Tilsiz qolgan. Hozir bit hakim bo'layğana silashadi mana. Shug'ig'ana silashadi. Banditlar da kelinning qiyofatini ko'rib bilan qochganlar. Kelin ise Allah'a şükür. Ayberlerde ise sağ qaytib jetdi. Mena do'stlarim eshitgansizlar hali. Bir yilni bit bizning Shallida bek kishli xatar davul bo'ldi. Shul davul vaqtida 3 kishi o'lgan degan xabarni eshitgach, endi men aytam bir seminim kelin ekan deb suyunishimdan 6 samovar shay ichdim. Yo'q, esan. Shortam bo'lsa mana yangarga. Şol davul vaqtında menim kelin Kurshi İsmail bilan Volgaga o'tirib, Naratliq o'rmonina shashak yerga ketgan bo'lganlar. Nindi shashak chiqqanlardir Naratliq o'rmonlarida. Kuchli davul chiqqan. 3 izmaorday Narat İsmailning Volgasini olgan. Volgani 3 metr ostga indirgan. So'ng bejan kisakalarim İsmailni bet 3 kun kishga chiqib olib keldilar. Kelin ise Mana o'tdayanmay suda batmayman kelin endi. Ikki ko'kragim mana o'rtab turadi degan bola. Kimlar basqandir ularning ko'kraklarin. Ismailni bek zo'rlab ko'mganlardi. Ziyoratda 4 kishi bo'lgan. 4 bajasi qaytgandi. Mana shulay ol, bir jeringa xo'ja bo'la olmay jirsang. Go'riyaslar olib qo'yarsang. Ey, avul jarab o'tirgan balalardagi jan kisakilar men bit so'z yo'qdan so'z bo'lsin deb gina so'lagan bo'lam.
Келінім емет менім Аллаға шүкір, өзім ашаған. Әлі бітәлі келінім арқасында өзіміздің шалылыда КамАЗ мәдениет сарайында 60 яшын тұлса да, коммузатор сыныпқа жүрген балам. Ondan indigine millet halkları jirmey. Şuvaşlar da, marılar da, başkırtlar da, tatarlar, uruslar kimlerine yok indi. Ezrak şunda beyişip dalabız. Birer büyüğümle deyip kuşatmayayım mı? Ha? Kaylının karmınçalarımın da ha? Kayda jiriler iken. Üdeklerimdelerін şular benim. Kayanda deyimiz. Başkırça deysin mi? Nege davay öyle bir isteril tamakka kirebilekkeş. Sızdır başkırskine davay. Karmında oynav şiğit benim canı kayın. Tatar skriži vele davai ultimate nekan. Irek Zaripov. Irek Zaripov.
Ey жан кистәкәйләрем, бик шәп итеп монда буфетлар килгән икән. Әйдәгез әле буфетларга чыгып, бокаллар зыңгылдатып, шәйләп алыйк булмаса. Кеттек буфетларга.
korup kıyalımda Sabır şahlarını yomattım Yüzük yaram bir nazlı buldum Kımmet gitmeydi kanattım Yüzük yaram bir nazlı buldum Kımmet gitmeydi kanattım Sabır şahlarını yomattım Sabır şahlarını yomattım Hürmetli tomoshachilar, jir majlisimiz davom etadi. Siz populyar kompozitor shoir Ilsur Husnuddinovning Bor qanotlar degan ir-yangi jirini eshitdingiz. Ayya, sog'inu hislarimizni jirlarga solib jirlaymiz. Sog'indimla yurgan Elle gelir yollarını Akbaralar kapladım mı Elle küngelin buranday Yarsıgan çaklarımı Yüreğimde buran kaldı Ettirde yazlar jitken Küttem garip küttem Sağındım layken Yüreğimde buran kaldı Ettirde yazlar jitken Küttem garip küttem Sağındım layken Ellesin bilmeysin iken Nişek sağınğanımı Elleyinde yol çatında Abdıraqda kaldın mı Yüreğimde buran kaldı Etir sayaklar jitken Küttem garip küttem Sağındım layken Elle kaldın mı adasıp Yazmasın yollarında Elle başkalar mı Yüreğim kıllarında Yüreğimde buran kaldı Ettirde yazlar jitken Küttem garip küttem Sağındım layken Yüreğimde buran kaldı Ettirde yazlar jitken Küttem zara Sağındım layken Yüreğimde buran kaldı Ettirde yazlar jitken Küttem garip küttem Sağındım layken Küttem garip küttem Sağındım layken Sağındım layken Sağındımla yürgen Rahmet. Oy kızlar. Foto şovundan sizler qonaqlar kelasiz. Rahmat yoqlardim. Rahmet. Bek rahmet sizga do'stlar. Hurmatli tomoshachilar. Siz Rizvon Hakimovning "Sog'indim layirkam" degan jirini tingladingiz. Endi kelgan xatlarni
Okumuşa bulduramıyız. Haniya tuğanım, sizin jırlarınızı yaratıp tınlıyız. Sizge uzun gümür, tazalık vakit dileybiz. Benim kilindeşime 60 yaş doldu. 24 mayda lira kilindeşime uzun gümür dileyim. Аңа берәр җырыгызны багышлап җырласагыз иде, бик шат булыр идек. Исән сау булыгыз, йөргән юлларыгыз уң булсын. Рәхмәт сезгә, дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Май айында туган икән. Безнең дә менә әле Уфада зур концертлар үтте. 30 май көнне тулы зал белән минем туган көнемне үткәрдек 30 майда. Ә кичә Салаватта иремнең туган көнен үткәрдек. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Безнең әлбәттә шушы хатларга кушылып, барлык булган җырларыбыз, моңнарыбыз сезнең өчен. Менә, дуслар, шушы минутта залда утыручы күп кенә кызларның нәрсә уйлап утырганнарын әйтеп биримме? Әйе, алар Хания тагын үзе җырларга чыкты инде, кайчан тизрәк үзенең данлыклы, мактаулы, берсе уңган булган ярчалы җегетләре белән якыннанрак таныштырыр икән дип түземсезләнеп утыралар. Мин, дуслар, сезгә шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, бары ярты ел гына бергә эшләгән бу ярчалының талантлы җегетләре турында бүген аерым узаклап сөйләп тормам. Бары тик җегетләребезнең иҗат юллары турында укыйсы мәкаләләрегез, ишетәсе тапшыруларыгыз, карыйсы телевидение тапшыруларыгыз алда әле дип кенә. Әмма менә ничә ел инде үзенең берсеннән-берсе моңлы җырлары белән халкыбызны моңландырган, җырлаткан композиторларыбызның берсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, ансамблебезнең музыкаль җитәкчесе, композитор Илгиз Закиров турында әйтмичә булдыра алмыйм, дуслар. Зур рәхмәт сезгә, рәхмәт дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, әйе, 2 ел ярым зур сәхнәдән аерылып тордым дигән. Җырчы кеше өчен, сәхнә кешесе өчен ул 2 ел ярым бик узак вакыт гомер, бик күп санаулы көннәр, төннәр. Инде бу сәхнәдә безнең Илгиз белән бергәләшеп чыгышлар ясаганыбыз булды. Сәхнәдән мин аерылып торган арада, әлбәттә, Илгизне башка коллективлар, башка җырчылар чакырмадылар, түгел чакырдылар. Сез инде күпләрегез яхшы беләсездер. Чөнки безнең яр чаллы шәһәре гомумән йолдызлар шәһәре дип әйтер идем. Анда берсеннән-берсе популяр җырчыларыбыз Салават Фатхетдинов, Гөлдания Хайруллина, Азат Хусаинов инде үзләренең иҗат юлларын Башкортстанда башлаган, ничә еллар хезмәт итеп, хәзер безнеке булган җырчыларыбыз Фән Вәли Әхмәтов, Лилия Букиева ярчалыда хәзер, һәм башкалар. Нәрсә, бик шаулашып алдыгыз. Уфтанып куйдыгыз мәллә? Ни эшлисең? Кайда кояш җылырак карый? Безнең җырчылар шулай инде, дуслар, ни эшлисең? Менә сез дә бит әле Фәдис Ганиевны алгансыз үзегезгә. Һәм моның өчен шатланырга гына кирәк. Без бит күп түгел. Хөрмәтле тамашачылар, менә төп фикерем шунда. Әлбәттә, Илгизне менә шушы күренекле җырчыларыбыз коллективларына чакырдылар. Әмма Илгиз миңа хыянат итмәде. Чөнки ул мине көтте. Илгизнең сабырлыгы, тугрылыгы өчен бу алкышлар, дуслар. Рәхмәт сезгә, рәхмәт Хания үзеңә. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, әле күптән түгел генә язылуына карамастан, инде халкыбызның күңел түреннән урын алган Илгизнең моңлы җырларыннан берсе. Марсел Гамазетдинов сүзе көт әле дисен. Аңлый
Süyesің, әллә сүймейсің, uzağım birler, uzağım irler, güdeli değilsin, güdeli değilsin, uzağım irler, uzağım irler, güdeli değilsin, güdeli Gençliknin yazdım birge karşılar Kutlasam ali yolğuz yürüsüm Şeşekli yollar Gönülden azlar Güdeli değilsin Güdeli değilsin Küstürüp kilgen süyü мәңгілік Жанымда менің yükem бар сен Мәңгі күттерге риза болсам да Күтәлі дейсің, күтәлі дейсің Мәңгі күттерге риза болсам да Күтәлі дейсің, күтәлі дейсің Күтәлі дейсің, күтәлі Композитор Илгиз Закиров. Рахмат сізге, рахмат. Рахмет, қызым. Бақытлы болыңыз. Ничек бурындарын салындырып тұралар барысы да. Әлбәттә, инде җегетләр хәзер таныштырам үзегезне стәрле тамак кызлары белән. Таныш булыгыз, ансамблебезнең музыкантлары Фәрит Әхсән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез инде үзегез күреп тордыгыз, ишеттегез, тыңладыгыз. Безнең Фәрит синтезаторда да, баянда да моңлы итеп өздереп уйный белә торган музыкантларыбызның берсе. Фәрит, хаман эшли. Кызлар, концертыбыз барышында әзрәк елмаеп куямы ул? Юкмы? Елмай әле, елмай. Әнә бит. Чөнки дуслар, бик җитди, бик уйланып, шушы америкалыларның синтезаторларын, компьютерларын үзенә буйсындырып, шулар аша көйләр чыгарып, көйләр язып, хыялыйланып эшли торган җегетләребезнең берсе Фәрит Миңлебаев, Стәрлетамак җегете. Якташыгызга алкышлар, дуслар. Әмма ул хәзер безнең ярчалыныты. Ай, 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 ай. Үзегез аңлагансыздыр инде, дуслар. Нәрсә? Курка карарга матур кызларны күбрәк күрсә шулай әйтә ул. Уял.
Дуслар, инде гитара инструменты гомумән безнең татар җырларында әле күптән түгел генә кулланыла башлады. Әмма шулай булуына карамастан, ансамблебезнең бердән-бер гитаристы гитара кылларына һәм шулай ук залда утыручы иң чибәр кызлар кылларына саф татарча чиртә белүче җегетебез Радик Нигъматуллин. Нәрсә сөйлисең соң син анда? Дуслар, гомумән, яр чалыда җегетләр шәп. Аллага шөкер. Инде алда вакыт бергәнчә, әлбәттә, һәрбер хатларны укып бетәбез. Бүген бер генә көн без очрашабыз сезнең белән. Әле тагын качан очрашырга туры килер. Хөрмәтле Хәния апай, безгә кадерле булган Земфира Нәбиевнага иртәгә туган көне. Аның яраткан җыры "Юк син миңа булай карама" җырын җырлап ишетсәгез, бик тә шат булыр идек. Хөрмәтле тамашачылар, менә мин сезгә бәхетле минутларымны уртаклашырга килдем дидем. Сез дә нәкъ шулай, шул тиклем матур итеп килгәнсез. Әле бүген иртән уянгач та мөгаен күпләрегез беренче уегыз мин булгандыр. Уйладыгызмы минем турыда? Мин дә сезнең турыда уйладым, кадерле тамашачыларым. Матур итеп килгәнсез, парлашып килгәнсез. Мөхәббәт җырларын җырлаганда үзегез дә сизмәстән иңнәрегез иңгә кагыла, кулларыгыз кулга үрелә. Мин Ярчалы шәһәренә күчтем дә, бәхетем минем дип атала бүгенге программам. Бәхетле минутларымны, шатлыклы минутларымны уртаклашырга килдем дидем һәм 3 сәгатькә якын шушы программамда кияүгә чыктым да. Иртәсендә, кичендә, көнендә, төнендә һаман шулай гел җырлап, биеп, уйнап, көлеп кенә торам дип сайрап торсам, менә анда Нира белән Ризда көлеп башладылар инде. Гаилә тормышы чыннан да бик катлаулы. Бүген генә аның күгендә мөхәббәт кояшы яктырса, икенче әйләнеп караганда, һич көтмәгәндә, уйламаганда куяндыр, болытлар килеп чыга. Куяндыр, азгышы да була икән. Хөрмәтле тамашачылар, инде бу тормышта сез бер-берегезне сайлагансыз икән. Язмышларыгызны бергә бәйләгәнсез икән. Менә шушы аңлашылмаучылык килеп чыккан минутларда, ике якка тартылганда, шушы түйеннәр тагын да ныгыбрак калсын иде дигән теләктә калып, һәм менә шушы авторга, хат авторының теләгенә кушылып, сез яраткан җырыбызны җырларга рөхсәт итегез. Авыр хисләремнән арала дип атала бу җырыбыз. Bulutlu gün kibik sıkıradı, Күңелемнең нечкә кыллары, Әллә нигә күңелем буйыкты, Салкын карашыңны тояпмы? Юк син миңа булай карама, Авыр хисләремдә караңгы, Кил каршыма тор син елмаеп, Май кояшы кебек нурланып, Юк син миңа булай карама, Авыр хисләремдә караңгы, Кил каршыма тор син елмаеп, Май кояшы кебек нурланып. Үпкәләтеп мине калдырма, Тормышыбыз бу сагасында, Бер-беребезне кирәк сакларга, Бирешмәскә авыр чакларда. Юк син миңа булай карама, Авыр хисләремдә мараңгы, Кил каршыма тор син елмаеп, Май кояшы кебек нурланып.
Bu dünyada sende mingine Ömür biriligen bitlerigine Bir ismisi karşı jillerde Günler suçu yaman günlerge Yok seni mina kılay karama Ağır tütülerimle karama Barışma kırsı yılmayı Mayıkı yaşı kızı kurulama Yok seni mina kılay karama Ana şulay ağır tütülerimle karama Gel barışma kırsı yılmayı Mayıkı yaşı kızı kurulama Gel barışma kırsı yılmayı Mayıkı yaşı kızı kurulama Yok seni ağlay karama Yok seni ağlay karama Kızlar jigitlerge Rahmet eyler. Menini bolsun. Baqatli bo'ling'iz. Bek zo'r rahmat. Rahmat sizga do'stlar. Rahmat sizga hurmatli tomoshachilar. Toza esan, emin bo'ling'iz, baxtli, tinch kunlar etigiz. Hurmatli tomoshachilar, endi mana jigitlarning ko'rasizmi nishiga hozirlanganlarini? Алар бик җаваплы карыйлар бу җырга, чөнки аларның теләге буенча үтәленә бу җырланула җырыбыз. Хәния, син үзең нәрсә телисең, шуны сөйлисең. Нинди җырны телисең, шуны җырлыйсың сәхнәдән. Ә менә безнең исемнән, Яршаллы бәйрәм ансамбле җегетләре исеменнән залда утыручы гүзәл Сәбитамак җегетләрен, кызларына, ханымнарына җыр бүләктәсебез килә диләр. Һәм әлбәттә инде шушындай җегетләрнең теләкләренә каршы килеп булмый. Кызлар Җәйнең матур көнендә шушы җегетләребезнең җыры бүләк итеп кабул итеп алыгыз. Ай нурында Илсур Хосметдинов сүзе һәм көе. Gözden şöyle düşe ay nurunda şıktama Şu şöleler isterse benim yüreğim yana Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Allık faydamı süygenimde Şu şeşkeli bananığa Balanı şeşeklerini jıyıp Ula gidermin sina Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Üzme şeşeklerini mina deyip sarısın Tam jillerde isimezse menge yalğatıp alırsın Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Şık tugel olup bu yaşlar Gümüşün sügerlere Süygenimnin vakıtı yok İlktan jile irgele Şık
Bugülüp buz yaşları gümüşün sügələnə Süygənimdən vaxtı yok İltam jili ilkərə Şıq bugülüp buz yaşları gümüşün sügələnə Süygənimdən vaxtı yok İltam jili ilkərə Süygənimdən vaxtı yok İltam jili ilkərə İltam jili ilkərə İltam jili ilkərə Görüşallı bayram ansambli jigitleri. Rahmet, büyük rahmet çakırığınızga. Halkımızda şunday makal var. Ana ko'ngli balada, bala ko'ngli dalada. Ammo men bek to'lisincha bu maqal bilan kelishib bitmas edim. Chunki kishi o'zining eng og'ir, eng hasratli, eng fajiali minutunda o'zida sezmasdan yuragi bilan anni deb aytib qo'ya. Endi shulay uq eng baxtli minutlarimda mana men bugun qavatdan o'sha 1000 o'rinliq zalda davlat tomoshabisi meni qarshi oluvini bilgach, o'sha Dardaning qirinag'ina kelib ko'rgach, Boshqirdistonning eng tunyoq rayoni, Tatishli rayonining 11 shirtlik kichkinagina avulida meni hamon da kutishayim. Yetsaydi, ko'rsaydi deb albatta ana o'yladim. Hamkilarimiz, bolalaringiz sizdan yiroqda bo'lsa da, ular sizni unutmaylar. Sizning uchun tag'in yer yomg'iri. Unutma, ankay. Kimlerge son silim senden başka Yüreğimden erkem yarısın Sağındım beni seni sağındım Karşına mine suatma Sağındım beni seni sağındım Araşınla mine suatma Balalarım benim yanımda Şiddetinden kem unutma Kem ko'nglim sening bilan unutolmayman o'zgan kunlarni Sular sibasini o'zsam ekan sog'indim merkam gullarni Sog'indim men seni sog'indim Qarashingga menga suatma Bolalarim benim yonimda Shiddat ustidan gam
Yaşırız nasip olsa İler günler sağış basılır Balam kayttın mı deyip yavuk kullar Babat bitlerime kağılır Sağındım men seni sağındım Qarashыңdan миңа суыдым Балаларым минем янымда Жүректәгесеннән кем онытма Sağındım men seni sağındım Qarashыңdan миңа суыдма Балаларым минем янымда Жүректәгесеннән кем онытма Балаларım минем янымda Жүректәгесеннән кем онытма Жүректәгесеннән кем онытма Сағындым Сағындым Рахмет. Бик зур рахмет. Бик зур рахмет. Алла бирсә, рахмет. Рахмет. Рахмет бездә Себердән дә кунаклар бик күп икән. Сабан туйга кайткансыздыр инде якышлар. Газинур Фарухшинны кая иттегез? Соң ул бит әйбер түгел инде дуслар. Каядыр кисәгә салып куярга яисә сатып җибәрергә. Җырлый, Казанда яши. Хөрмәтле тамашачылар, менә матур итеп килгәнсез дидем. Парлашып килгәнсез дидем. Әмма мин белән бүгенге шушы залда ялгыз гына килгән җегетләр, ялгыз килгән кызлар, әле һаман да бары тик үзенә генә насыйп ярны, үзенә генә тиң парны көтүче ялгыз ханымнар, ялгыз ирләр барын залда мин бик беләм. Ә инде ялгызлыкның нинди явыз нәрсә икәнен кем мин яхшы аңлыйм. Хөрмәтле тамашачым, бу җырымны мин сиңа багышлыйм. Горур бул, сабыр бул, сиңа гына тиң ярың, сиңа гына насыйп барың ул бар. Hiç şeksiz seni izlep табачак дип әйтәсем килә. Арага кермәсеннәр. Кошларың кыйгач килгәннәр, чәчеңне үрмәсеннәр. Кошларың кыйгач килгәннәр, чәчеңне үрмәсеннәр. Башларың ялыгыз дигәннәр, яшеңне күрмәсеннәр. Башларың ялыгыз дигәннәр, яшеңне күрмәсеннәр. Алларга тиңләсеннәр, гөлләргә тиңләсеннәр. Алларга тиңләсеннәр, гөлләргә тиңләсеннәр. Ярага тизә дисеннәр, арага кермәсеннәр. Ярага тизә дисеннәр, арага кермәсеннәр. Тагышлар йөзедә чагылса, әйдә бер сөйләсеннәр.
yar yüzüde şağılsa eyde bir dinlesinler sağına diyse desinler yoluna demesinler sağına diyse desinler yoluna demesinler onlarga dinlesinler güllerge dinlesinler onlarga dinlesinler güllerge dinlesinler yaraga diyse desinler oraga sürmesinler yaraga diyse desinler oraga sürmesinler. Onlarga dinlesinler, günlerge dinlesinler. Onlarga dinlesinler, günlerge dinlesinler. Yaraga diyse desinler, oraga girmesinler. Yaraga diyse desinler, oraga girmesinler. Oraga girmesinler, oraga girmesinler. Haniye Ferhi. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, менә бүген сез байтак кына репертуарыбыздагы яңа җырларыбызны ишеттегез. Әмма шушы очрашуыбызда инде ничә еллар халкыбызның теленнән төшмәгән, бер генә мәҗлестә, бер генә табында шушы безнең җырларыбыздан башка үтмәгән берничә популяр җырыбызны җырламыйча китсәк, әлбәттә, күңелебез тулы булмас иде. Хөрмәтле дусларым, җыр сөюче өстәле тамак тамашачысы. Әйдәгез әле. 2 июнь көнендә Хания килгән иде. Әйе, рәхәтләнеп, бергәләшеп, җырлашып утырдык дип, күңелләргә сеңеп калырлык булсын әле. Сезгә барыгызга да таныш булган репертуарыбыздагы җырыбыз «Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә». Бергәләшеп җырлыйбыз, дуслар. Yalnız uzan yazılar, zinsiz atkan dağlar, Күңелләр getirgen kız muğu. Oğulgan inne, tövbe suygen yarlar, Dünya meçeqetin tulu. Üfkələsən eydən üfkələ, Bir qoyğular bilən güləmə, Soğlap buna kilgən vəziyyar, Göz yaşların günə bulup var. Üfkələsən eydən üfkələ, Bir qoyğular bilən güləmə, Soğlap buna kilgən vəziyyar, Göz yaşlarım günə bulup var. Aldı elimizin suyu tanır yer, Seni güzellendirmez güzelim.
almaz kızık yüreğim. Ukdeleysen eyde uktele, dik koygular bilen tüleme. Sığlap bana kilgen razil yar, kız yaşlarım güne bulup Sılapına gelgen razil yar, yaşlarım güne bulup yıldız bulup sığlapına balıkıp bu suyudan yanına atılıp izgelene uzak dik bir güne tilek ya Kudayım bir şey sabrılık üstelesin eyden yüreğim dik koygular bilen türleme sığlap buna kilgen razil yar, üz yaşlarım güne bulup var. Üfkelesen eyde üfkele, bir koyunlar bilen türleme. Sığlap buna kilgen razil yar, üz yaşlarım güne bulup var. Sığlapına kilgen razil yar, üz yaşlarım güne bulup var. Üfkelesen eyden Haniye Ferhi. Haniye Ferhi. Üfkelesen eyde, üfkele. Üfkelerge aşıkmağız hürmetli tamaşaçılar. Elbizden Haniyemiz sizge, özünün yangadan yana, yana jırlarını sizge bülek iteşer. Kitik olga, onda yaşlar, tügerek. Tügerekte eğlenedir bir kübelek. Kübelek tügül, bir kız diye ortada. Gözlerinden şundi dertli ot yana. Bu güzellik dünyasında bir deymen. Nindi bəxtli, ul baskan jer deymen. Hürmetli dostlarımız, sahnemiz türünde Beyram kızı. Hem özünün çistay mişerleri biyu bilen Şulpan Gıymaddinova. Birgeleşip beyimiz mi?
Бишер кызы бейгәндә ирәннәрдер селкенсен. Залда утыруш егетләрнең йөрәкләре җилкенсен. Шолпан Гимадинова. Шолпан Гимадинова. Шолпан, алкышлар сиңа. Рахмат, кымбаттуу тамашачылар, рахмат. Улларыгыздан гына кубанып отурабыз. Мына хөрмәтле дуслар, мин бүген шушы залга карап торам да, сиз бүген барыгыз да җыелышып, туган томашаларыгыз белән, күрше-күләннәрегез белән, гаилә дусларыгыз белән безнең ярышаллы бәйрәм ансамбле концертын карарга килгәнсез. Һәм минем уйлавымча, шушы залда татар сәнгатен яратучы, татар сәнгатен гел сагынып яшәүче тамашачы утыра дисәм дә, бер дә ялгышмам, шулай бит. Шул форсаттан файдаланып, хөрмәтле дуслар, бүген мин сезгә язучы Илдар Абыюзеевның «Моң турында» балладасын тәкъдим итәм. Ник йөрергә табигатьтә, урманда, базарында барда әзер булганда. Утыр да йөр, үз кулыңда машина, бар табигать алларыңда баш игән. Ал, рәхим ит, җиләкләре эреләр, җимешләре иренең дә эреләр. Бик теләсәң утыр кайын төбендә, авыз итсин, урап йөрмә узгалап. Балтырганмы, каз тәпие, кузгалак. Бик теләге булмаса да баюда, кызык өчен бии монда, аюда. Алыгыз дип әйтмәсә дә бер читтә, сап-сары бер кошчык сайрый читлектә. Өзелергә үсмәсә дә болында, вакландышлар, җибәр кызның кулында. Шаулый базар, машиналар тезелгән, барда әзер, табигатьтән өзелгән. Кайный базар, күңелле дә, түгел дә, базар халкы бары тик бер шигылдә. Сата, ала, башкасында гаме юк. Ә дөньяның гамнән башка яме юк. Табигать бит теләмичә күченгән. Шул чак базар шаушулары эчендә ишетелде серле бер көй кулакта. Әллә якын, әллә инде еракта. Базар күптән күрмәгәндер тынлыкны. Барча халык төп шөгылен онытты. Сатучының, алучының күзләре
bilgisiz bir kurayışını izledi. Көптен мұның иясында көрділер. Ей, дивана екен деп күлділер. Ей, дивана, келдің мұнда қой яқтан. Қоян болсын, ормандардан, тау яқтан. Шул құрайын құлларынан қоймей ол. Біраз ғына ялындыра, ойнай ол. Хайран қалып қарап тұра мен аңа. Сатмай, алмай, ойнай бере дивана. Ойнай бере. Исәпләмей, санамай, ризықларға, нигъмәтләргә қарамай. Үзләре дә сизмей. Яшы қарты да, не өчендер диванаға тартыла. Ей, дивана, құрайыңны тарт әлі. Ей, дивана, құрайны хақ. Сат әлі. Жауап бере. Тәкәліксіз тартылмай. Бәйесі зор. Құрайныңы сатылмай. Ей, дивана, yolun кита қоя яққа. Қоя болсын. Орманларға, тау яққа. Ғадаттағы күн күрішін уятып, кетіп барды. Уйы барын уятып. Кетіп барды. Мұңы бардың жүрегінде. Мұң қалды. Уйнай, юғалды ол көздерден. Мен де кеттім, ол қалдырған ізлерден. Құлың рөлде, бараманың ізінен. Қарайым артқа, машиналар тізілген. Қай біреулер қызық етіп баралар. Ерағайды табиғаттан аралар. Диванабыз орманнарға юлалды. Уйнай, табиғаттан юғалды. Юғалттым мен дивананың ізләрін. Нек юғалттым? Ғұмырым бойы ізләрмін. Бәлкі әлі бір түшірмін ізгәді. Диваналық керек біраз бізге де. Диваналық керек біраз бізге де. Рахмет, құрметті тамашашылар. Әлі күні сіз язушы Илдар Абиюзеевнің «Мұң» турында балладысын тыңлап өттіңіз. Туған жерім менің тәтішлі яғы. Кең бет сенің орман қырларың. Туғайыңда әр шақ қышлар сайрый, әр кішіде сихри мұңнары. Танып бұйларында езіп өстім. Сенде өтті яшілік елларым. Сеңа сәлем болып барып жетсін. Яңғыраған менің жырларым. Қарлыған үзмеймі сиңа қалдырам, келеріңді күтә-күтә көзлерімні талдырам. Танып бойы баланы, баланын да бұлдыңы, баланарда да тұрбыз бір қадірлім құлыңы. Танып бойы баланы, баланын да бұлдыңы, баланарда да тұрбыз bir qadrlim qulağına. Doğanıp boyu qamışılı, qamışıları sağışılı. Işıttığımı yaratam dip fışıldağan tavuşlu. Doğanıp boyu ərəmə, kırsam başım eylənə. Avav bağırımı şeşkeylərim, şeşlərinə beylənə. Doğanıp boyu börlügən, üzüp miğa bir digən. Üzülüp suygan
digen yarın üçün utqa suva kir digen Dağınıp boya balını Bullarını da buldun mu Bulunlarda daşırmış Bir kadirlim kulını Dağınıp boya balını Bullarını da buldun mu Bulunlarda daşırmış Bir kadirlim kulını Dağılıp boyu ereme Girsem başım eylene Avav bağırım şeşkeylerim Çeşilerine beylene Avav bağırım şeşkeylerim Çeşilerine beylene Çeşilerine beylene Çeşilerine beylene Hürmetli tomoshabinlar, siz Tatar ham Bashqurt xalqining ko'rinakli shoiri, dramaturgi, mening yoqdoshim, rayondoshim Angam Ag'a Atnabayev so'zini, ko'rinakli kompozitorimiz Ilgiz Zakirov kuyini yozilgan Tanub bo'yi degan populyar jiribizni tingladingiz. Hozir sizning uchun olib kelgan tag'in bir jirimiz lirik jir. Gulfiya Yunusova so'zi, Roza Saxoudinova kuyi Umr yo'li. O'tganlarda sen yo'q, sendan boshqa so'zlayotgan ko'pmi olsutdan. Sensiz o'tgan kunim, sensiz tunim, yozmishmikan shulay yaratgan. So'nglamadim, vaqtida kelding, qadringni bilir saatlar. Yozmishimni senga baylar ishim Шығып тұрған екен себеплер Өткенлерде сен yok Тек өкін Yazmışlarım şulay көресің Өткенлерім сенсіз болса болсын Келешегім сенсіз болмасын Тұрасыны да шал шешіңіні Зайпап, қортайылған еді дейесің Келем менің шулшан шешелеріңнің Әр бірісіне башым дейесің Келем Ömür yolun kebek Appağalar Mamılmağam donğa Altınğa Bara tüzünü juyğan Başqalarga İzgünlükler işlev vaqına Mağayında diren gözler yata Senin kişirişler yanar bir
Burma burma uğrar yollar bir Burma burma uğrar yollar bir Bilin bulup düştüm bu yaklarga Tanıştı geleli kurşiler Bu isanımını sınap karar üçün Su yoluna alıp düştüler Su yola sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Su yola sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Tuğayları bak şeşekine Su buyunda telgeç bayınlar Şilte bakan şişme tavışına Sonlu aşılar kuşulup jırılıylar Su yola sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Su yola sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Күңеліме яқын сuyулары Мұнда менің ярым қанатым Рахмет сізге рахмет әй кішілер Бұл яқларына мені бек яраттым Suyula sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Suyula sınatmam bu yola Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Sınatmasam bu yola sınatmam ömür boya Sınatmam ömür boya Sınatmam ömür boya Yalgızlıklarga kapitol yürekni basbas zahır Can suygan yarından yazsam Bəxitsiz bulayalımır Suygan yarlarımız bilen birge bulağız İlk şul şakta oturmuşta uğar yolağız Suygan yarlarımız bilen birge bulağız İlk şul şakta oturmuşta uğar yolağız Yalgızlıklarga kapitol Ot yutup günler üter Can suygan yarından yazsam Dinler yokkısız güter Suygan yarlarımız bilen birge bulağız Bir şul şakta oturmuşta uğar yolağız Suygan yarlarımız bilen birge bulağız Bir şul şakta oturmuşta uğar yolağız Yalgızlıklarga kapitol yürekni yalnın üter Can suygan yarından yazsam ömür aramga üter Suygan yaralarımız bilen birge bulağız Bir şul şakta oturmuşta uğar
birga bulağız. Dik şol şakta oturmuşda uğar yolağız. Turmuş мәңгі, ғұмыр деген бақыт тек бір гына тапқыр берілер. Біріншісі, икенчесі юқтыр. Мөхәббәт тә була бір гына. Хөрмәтле тамашачылар, дусларыбыз, якташларыбыз, мөхәббәткә, тормышка, тугрылыкка мәдхия булган, бәхетем минем дип аталган бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Рөхсәт итегез, саубулашу минутларында тагын бер кат Yorşçalı Tatar Estrada Beyram Ansamble jigitleri hem kızlarının isimlerin яңгыратып үтәргә. Синтезаторда Фәрит Миңлебаев. Эстәле тамак. Музыкантыбыз Фәрит Әхсән. Лениногорск. Биючеләребез Чулпан Гыймадинова. Риф Кинзикеев. Уфада туып үскән җегетебез. Ансамблебезнең гитаристы Радик Нигъматуллин. Ансамблебезнең солисты яшь җырчы җегетебез Даниф Шәрәфетдинов. Исегездә калдырыгыз, дуслар, бу исемне. Ансамблебезнең нәфис сүз остасы Үздәк районында туып үскән җегетебез Ирек Зарипов. Ансамблебезнең музыкаль җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор Илгиз Закиров. Хөрмәтле тамашачылар, ансамблебездә бердән бер Казан җегете бар. Ул атаклы Абанаевлар затыннан тавыш режиссерыбыз Рөстәм Абанаев. Ул сезнең арада утыра, кызлар, карап калыгыз, безнең шундый җегетебез дә бар әле. Нурлы Казан. Һәм әлбәттә инде ансамблебезгә икенче тормыш, икенче сулыш биргән. Безне шушы гүзәл тамашачы белән кабат очраштырган ансамблебезнең хуҗасы, Бөектау районында туып үскән җегетебез Габделхәй Биктаһировны сәхнәгә чакырабыз. Бәйрәм ансамбле директоры Габделхәй Биктаһиров. Яршаулы КамАЗ. Һәм дә инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең күптәнге көтеп алган халкыбызның популяр җырчысы, Татарстанның атказанган артисткасы Хания Фәрхи Биктаһирова тәтешле. Тамашачылар, рәхмәтнең иң зурысы ул сезгә. Таза исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Безнең җырларыбыз тормышыгызда һәр вакыт сезгә юлдаш булсын. Сөйгән ярларыгыз белән бергә булыгыз. Бергә булыгыз. Ник шул чакта бу тормышта уңар юлыгыз. Сөйгән ярларыгыз белән бергә булыгыз. Ник шул чакта бу тормышта уңар юлыгыз. Ник шул чакта бу тормышта уңар юлыгыз.